Om Swastiastu, semeton sanewo bergabung. Om Swastiastu, Gusti Bagus. Om Swastiastu, Sintia Puri. Om Swastiastu, Putu Bintang. Suksema. Sinami nyantos semeton sane durung bergabung niki nggih. Mangda akeh sane bergabung. Wow, titiang kenten mulai niki. Suksema Sintia Puri. Ampura yening suara nika ribut ren riki nggih. Kena sampura titiang. DJ nih kayak semeton sini durung bergabung. Om Swastiastu, semeton sini mau bergabung. Inggih mangde nenten suwi titiang mulai manten nggih. Sedurungnya nih Om Swastiastu, semeton sareng sami. Suksema majeng ring Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Putran Singaraja, utamanya nih majeng ring program studi sastra agama lan pendidikan bahasa Bali. Sane sampun ngicenin titiang galah nguwacen cerpen bahasa Bali online puniki.
Ring rainane becik puniki titiang jagi ngwacen jagi mace cerpen bahasa Bali sane memurde ade bojog siluman dini sane kekaryanin oleh Bapak Iputu Supartika. Nggih, titiang mulai pun nggih. Ade bojog siluman dini oleh Iputu Supartika. Cai ningah dini jani liu anaki ingoh. Tawang kenapa? Ulian dini liu anaki nuturang indik bojog. Boye je bojog ani ngeleb uli jumah anaki. Boye je bojog ani teke uli gunungi ngali amah. Ulian amah-amah ani digunungi subetelah kerana gunungi subegundul. Nanging eni kuni bojog len bojog siluman. Ada jeleme ane mesiluman dadi bojog. Sujatini tuturi ini subuh uli mekelu dingah di margeni. Mirip subuh ada abulan anake ngortang bojog silumane eni. Yen saja bojogi entunya degeng. Mirip sing kanti kekini ortane ane dingah di margeni. Ulian bojog aukut ngayanang margeni keangkebin bibih. Kudang satu kaden ane subuh pesu. Jek meberharakan jerelu. Kudang tongos kaden ane subuh angune tegak nuturang bojogi entu. Ane ngaenang bojogi ini dari tuturan, kerana ia state jail sebilang petang. Yen ada anak ngeliwat di jalani, bojogi entu lakar teke lan majujuk nyelek di maluni, sambil ngejengit. Takut, pasti keliwat takut. Nyen sing takut nepukin bojog rikala petang. Apa buin tan mua ngeluang cai? Ada kan tibah ulian geluange teken bojogi entu. Mekejang anake dini jadi takut pesu petang-petang. Apa buin anak eluh? Anak muani dogen masih bisa takut. Yang dikeng-keni, ada ane pesu petang pasti ngajak kantenan. Nawang jai kenapa sangkalange gitu? Apang ada nabdabang disakiti geluang ngebojok tur pingsan? Apang ada ane nyangkol ngabemulih? Yen sing gitu, apang ada nongosin ditongosi pingsan doken? Luh-luhe ane subuh setengah umur, ane biasanya mejalan ke peken jam roras petang. Jani sing bani ke peken. Ada kana iya ngadep don, bongkak utawi busung di jumahna disageti ada anak meli. Yen ada ane nu ke peken, pasti tengah-tengah numpang ojek. Keto masih dagang ane biasanya membuka jam 4 semengan. Jani kangguange membuka jam 6. Cai nawang kengken gumine dini ulian bojogi entu. Tenget, jek nakutin. Ipidan dugas cai cenik. Cai sebetaen masih ngasanin undukin nih. Di marga-marga nih, liu anakin uturang bojog. Patuh cara jani tuturin tuh. Mirip ke dini mulu umah bojog siluman. Mirip ke dini liu anaknya ane bisa mesiluman dari bojog. Patuh masih cara jani. Bojogi entu nakut-nakutin anak ane ngeliwat petang-petang. Jek tanmu bojogi entu mejujuk di malun anaki sambil ngejengit. Patuh masih cara jani. Kanti ada anak bah ulian gelu. Sebilang ada anak mejalan ke pekan tengah lemeng, maneneh pasti ia nuturin nepukin bojog. Yen saja ke bayuni tusing gede, mirip ia sebebah koni,
Agat iya nunglah bayu gede. Marlakar nyemak batu. Bojoge entu subuh sing ade. Ilang mirip kije kaden lakune. Jering bulu niningah tuturin tuh. Mirip kece patung rasa yang gitu. Bulun cene jering ulian ningah tuturi entu. Lan cai sing bani pesu petang-petang. Kanti 2 bulan bojoge entu ngai wargane dini inguh. Lantas rame-rame iya mepupul di Bali Banjari. Mirip nyen kaden ane ngomandu apang wargane mepupul ditu. Sagetan sandikalene entu subuh rame ada anak mepupul ditu. Ada ane ngabe parang, ngabe klewang, ngabe batu, ngabe pentungan, ngabe lungan bate, ngabe tali, lan ada masih ane ngabe oncor. Subuh tawang cai ngujangin anake mupul ditu. Pasti ya lakar ngejuk bojok silumane entu. Petengi subuh di malun matani. Rami-rami wargane ngelindengin ngalihin bojoge entu. Mirip ki anake ane mesiluman dari bojok sing nawang yen ada anak nilakar ngejuk dewekne. Cara biasane iya mesiluman dari bojok lan nakut-nakutin anake ane ngliwat. Mekecos uli betih nyelek di malun anaki. Nyede nganggi gene ane rangap sambil ngejengit. Sakiwal lacur anaki entu sing takut. Kenapa? Ulian iya subuh ngabe gegemet. Ane kebagiange setondene majalan ngejuk bojok. Lan ane paling lacur, anaki entu mau balik ngapuakin bojok silumane bahan pentungan. Uli dijekaden tekan anaki liu. Bojoge entu merasa awaknya subuh kekurung. Iya tuh sing bisa nyidang melait kije. Tusing nyidang mekecos kepunyaan kayune. Kengken kaden unduki. Jek ilang kesaktian bojoge entu. Tusing je ada ane ngorahin. Wargane negul bojoge silumane entu. Lantas paide abane ke Bali Banjari. Neket ditu bojoge cangklinge di punyaan buluane ane ada di natah Bali Banjari. Mani semengani, cai gelu mara neket di Bali Banjari. Karena bojoge ane mecangkling entu tusing je enu merupa bojok. Sakiwale bojoge entu sebuah merupa jeleme. Liu anake ane mebalik kemu. Cai masuk ke tengah apang cai ngidang ningalin. Cai nyansan gelu. Muan cai ni kerasa ada ane nempel keras di subani nawang. Yen jelemani ane mecangkling lan dadi bojok entu tuah dadong cai ni. Cai sing percaya teken unduki entu. Cai ngangsanin dewek cai ni ngipi. Kanti cai mintel liman cai ni. Sakewale entu tusing je ipian. Kerana dugas cai mintel liman cai ni. Cai ngangsanin sakit. Buen cai ngucap-ngucap peninggalan. Kerana cai tusing percaya teken unduki entu. Sakewale lakar ken-kenang buen sing mercayan unduki totonan. Subuh seken-seken di malun matan cai ni. Cai ningalin dadong cai ni metegul. Awaknya sebuh lan babak belur. Untung dadong cai ni hidup. Untung dadong cai ni tusing cak-cake ganti mati. Sakiwale dadong cai ni sing bani pesu sesuka tentu. Sebilang wai dadong cai ni mubet di kamarnya sambil ngubadin awaknya ane babak belur. Dadong cai ni lakar pesu rikale cai. Bapan cai ni utawi memen cai ni teke ngabang dadong cai ni nasi. Buen 2 minggone, dadong cai ni ngutang atme. Mirip ulian amah lek aning ranayang.
Tiban-tibanan uli sesuka dadong caine mati. Sing ada buen anak ane nuturang bojok siluman. Anak yang ngadan subuh punah. Kanti jani cai subuh nyansan tuul lan dadi terunu lingsir. Kerana cai sing nganten-nganten. Ulian cai sing nyak ngali anak eluh. Buen dingah cai kebir-kebiran orte indik bojok siluman entu. Mirip ke bojogi entu lakar ngewala sakit atin dadong cai ni. Ani ipidan tegule di tengah natah Bali Banjari. Utawi mirip ke entu atman dadong cai ni ani konden maan tongos. Sebilang peteng mesiluman da di bojog ngenang wargani takut. Puncakne dugas manis rahine kajeng kliwoni. Semengan tongose dini nada sare gempar. Wargane semengan subuh melaip-melaip kepeteluan lodne. Cai nawang unduki entu, lan cai milu nyak jagin. Di tengah peteluani ane bet, kerana ada punyan tieng ngerimbun di durne. Ada mayat anak tua nyelempang. Mayatnya seger. Tusing ada tampak jaguran. Gorokan utawi sebuh di awaknya. Tusing ada getih ani membah di tongosi ditu. Tusing masih ada ani ilang uli awakne. Bajone, kambene, kitu masih udeng ne, nutilah. Ane sing nutwa angkiane. Cara ada pelalian kocokan wargane ngelindarin mayati entu. Mekejang wargane ditu ngabe petakon. Kenapa? Yen sing polisi ni enggalan teke lan ngabu mayati entu ke tengah ambulani. Mirip mayati entu lakar dari bali-balihan kanti mayati entu rebut buyung. Sing ada ane percaya teken hasil otopsi ni, ane teke uli ane teke buyan 2 minggone. Ane ngorahang anake entu mati ulian kena penyakit jantung. Dija ada anak desa bisa kena penyakit jantung. Warganya ditujak bani ngorahang yen anake tua entu mati ulian geluang ngebojok siluman. Tusing je besik 2 wargane ane ngorahang kitu. Nanging mekejang wargane dini ngorahang unduk ane patuh. Sejabaning cai ane tusing ngorahang apa-apa. Cai tusing je nawang rikale sandikale. Wargane buin mepupul di Bali Banjari cara ipidan. Dugas tadong cene ketare da di bojog. Abah-abahne patuh. Ada ngabe batu, kelewang, parang, tali, pentungan lan ocor. Dije ke cai dugasi entu. Adi cai sing ada ditu. Subuh tengah lemeng. Wargane mejalan rame-rame ke peteluani. Tongos anake mati ane orang ngegeluang ngebojok itu. Nekat ditu, mekejang ngali tongos mengkep. Yen cai nawang unduki entu, pasti cai nyedang nebak yen wargane entu lakar ngejuk bojok siluman cara pidan. Sake walejani cai sing nawang unduki entu. Dugasi entu, cai subuh pulas ngengkis di jumah. Tusing mekelu wargane mengkep ditu. Sakit di punyan tinggi ada ane kerasak krosok. Teke uli kau. Mirip ke entu lubak. Rasa. Sake walu tusing je lubak utawi rasa. Kerana entu tuah bojog. Ikohne ane lantang ngenah kelepat-kelepat di dur. Yen cai milu dugasi entu. Pasti cai lakar nawang. Yen bojogi entu girang megelanting-gelantingan di punyan tinggi. Lan ia tusing nawang. Yen liu ada anak ane ngintip di betene. Cara sing rungu teken apa bojogi entu tuun ke jalan ni. Juk bojog. Gitu munyin wargani.
tanmu bojogi gelu. Iya mekecos kepunyaan tinggi. Wargane pesu uli tongosi mengkep ngepong bojogi ento. Bojogi ngidang melaip kerana nasibnya nulungan teken dadong caini. Sake wale lacur, dugas bojogi ento mekecos kepunyaan tinggi. Ada wargane anehnya batang batu. Kena lantas tendas bojogi, lan ia melaip benengkau. Sambil ngisi yang tendasne. Tengah lemeng cai bangun, loh cai ini ngecah. Cara anak suut megai ngempuk batu. Cai ngusapin sirah cai ini ban limani. Lantas tinggalin cai liman cai ini mesti getih. Enggih, nike cerpen bahasa Bali. Sani sampun titiang baca. Ampure yening wenten kesalahan keiwangan nike titiang nuna sampure karena titiang kari melajah niki. Sukseme sani sampun bergabung, sani sampun nonton live titiang nuna sukseme. Nggih wantah asap punika live ring renane makin. Titiang nuna sukseme majeng semeton sani sampun bergabung, sani sampun nonton live titiang nunas ampure yeneng wenten kesalahan kata, keiwangan kata niki. Titiang nunas ampure. Nggih titiang tutup pun live niki untuk para mesanti nggih. Om Santi 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 Om.